وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مي بولينكية دامسا خنا شيرنا في كده بارك الله فيكم إن شاء الله. شيرنا في كده بارك الله فيكم. شير إنفايت والقول إن شاء الله يروني سنجرو دفني دبنيت إن شاء الله ولياد تشيسني دمنا ولياد تشيسون درك أما ولياد ميسون درك أما وان إرتي ولياد تشيسون درك أما تهتي وان إرتي والدميسو قبل رتي والدميسون درك أما وان برات رتيس والمدميسنا وان برات رتيس والمجار وان برات رتيس جا دلني وما خانا جتشو واني سيرا سرت إرتي والدميسو أو قدون وانا كناتنا إن شاء الله. ميشرنا قد بارك الله فيكم. استغفر الله تعالى. بقنا قالوا إذا قالتوما إن شاء الله نيجي لكم دقيقة تكبوده. طيب نيجي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد خبجمتوتا أبلين إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند خيسنو بك جرتنيتي رب النجاس نتهاته رب دندهادا إيمان رقاسا رب نفاخن أما ربك يدندهاداتي إجا حقا في دارا في صوبا كجيبا في dhugaa fi kijiba waan gaarii fi waan fokkottu ittiin adda baafannu rabbiin nuuf haa kennu obboleen. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا كز جبر إجتنا بيس نجي أمو إجا خيسا إسان بيسنا بمعنى أك أتي حق أن أركيني أكما حق نيخوني في وانتي دارته أدسي في باني إجا بيس ناجي أمتا كافرات رادوبتي ربي كسنو قلين بوليسو ربين إجا خيسا تواهين أركينو تان ربي نفاخن ندو وبلين كي خان إسلاما متى دورين إرا دبتشوف ديم الرتين أجت إيفتا وصو أكا آداتي ناسان نانين كن ندوبا واسدر راهين دبتشو ديم واني سدينين إرا دبتشو ديمو تك خبجمو ممي منستيرا بيتينيا خبجمو بلچا بيتينيا إثيوبيا دا خبجمو دكتور أبي أحمد علي أكسمتي خبجمو موتما نانو أوروميا أبو لما مغرسادا يو بيتينيا سن كيسا هيرا في سر خنجرا تته أمة نبي خنيتوك عليه الصلاة والسلام أمة أمانتي تنيتوك إخانا سيرا فكا نوديستان تكفا خانا راين دوبان إن شاء الله. لما فا مسجد نانو دارو لبوتيتي ديغاميسان خنمتيتي علي أبدي جانين نمتيتي ربي خفري أمة ربي كفرسي سجر أمة همان بين دوبا إتي والفكيسي خرانتانيتي إسايا ساجرو سن مسجد سن هنگ جاروتي هندابنو ديبسني جار إذن ربيتين أماس إذن ربيتين والله بالله تالله ديبسني جار مسجد سن صدفة نما إسلامتي هندرتي خان أن إسلام جو خان أن إسلام مان هما دا جو ونين بكتنا دو بروف وان براتي في ميت واحد دو أركاجر دو واحد دو ربنا الدنوبا ساجر نما هدو اللي ربي نغرسي ساجر بقى ولركي نوان تاني دو بغرتي نما أن إسلامان هما داجو يو إمي إسلاما سياتشيسي يو إمي لا إله إلا الله سياتشيسي يو إمي نبي محمد خان سياتشي سوتات عليه الصلاة والسلام يو إمي قرآن ربي خان سياتشي سوتات قباب متي مسجد سن ديبتي جارون دركاما
maqaa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa dhorkuun dirqama si dhaggeeffamuu qaba. Bakka tana wahiitu jira. As irra deebiitiin qocollotti irraa dubbachuuf deema. Inshallah. Qabxii tiyyata duraati. Kabajamoo muummee ministeera biyya teenya obbo Dr. Abiy Ahmed Ali. Kabajamoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Bilisummaan amma biyya teenya keessatti dhufte tuni waan akka laafatti dhufee miti. Wareegama meeqaatu duba gartee itti kafalame. Dhiiga barataa meeqaatitu gannaqame. Qabeenya meeqaatitu itti barbadaawe. Lubbu meeqaatitu itti dhume. Waan duba isin hundinuu beektan. Isin mataan keessan akka itti bakka tana geessan ni beektan duba. Waan amma biyya san keessatti deemaa jirus nurra warri beeku isin. Nuti hanga dandeenyutti keessattuu hawaasni islaamaa biyya san jaaruu irratti, biyya san guddisuu irratti, biyya san tasgabbeessuu irratti, nagaya biyya sanii uumuu irratti adda durummaadhaan hayyoonni islaamaa, adda durummaadhaan beektonni islaamaa, adda durummaadhaan ulamaa'in islaamaa shoorri isaan taphachaa jiran waan laaftutti ilaalamaa jiruu miti jechuudha dur. Yeroo guddina biyyaatiif namni yaaduu qabu keessatti, yeroo nagaya biyyaatiif namni yaaduu qabu keessatti, yeroo misooma biyyaatiif namni yaaduu qabu keessatti, yeroo biyya diigamte tana akkamitti jaarraa je'ee namni yaaduu qabu keessatti, yeroo namni wal qabatee tokko tahee wal jaaree biyya ofii guddifachuudhaaf tarkaanfachuu qabu keessatti, guruppiin hangi takka maqaa waaqeffannaa dohoo godhatanii, guruppiin hangi takka maqaa waaqeffannaa dohoo godhatanii mana rabbii diigaa jiran, masjida rabbii diigaa jiran, nabiyyi rabbiiti arrabsaa jiran alayhi salaatu wassalaam, qur'aana rabbiiti arrabsaa jiran. Wanni kuni ummata islaamaa biratti waan ijalaayyootiin laalamuu miti. Waan namni islaamaa akkanuma calje'ee laalee laaffisee bira kutuu miti. Waan namni islaamaa humaa hin qabu je'ee dhiisee deemuu miti jechuun. Wanni kun osoo bakka guddaan geenye, wanni kun osoo tarkaanfatee waan biraa keessan seenne, wanni kun osoo achi deemee jeequmsa biraa hin uumne, yoo heeraa fi seerri biyya san keessa ni jira kan ja'amu taate, yoo heeraa fi seerri biyya san keessa ni jira kan ja'amu taate, namtichi Aliyyi Abdii ja'aniin kunii fi warreen isa booda taa'ee isa deeggaru akka sirritti nuu qoratamanii yeroo gabaabduu keessatti heeraa fi seeraaf nuu dhihaatan hayyoonni islaamaa isinitti lallabate. Yeroo gabaabduu keessatti osoo ollee hin bulle dhimmi kuni nuu laalamee, dhimmi kuni nuu qoratamee, namtichi kun eenyu eessaa deemaa, eenyu isa ergate, maal hojjechuu jira waan ja'u sirritti yoonii fi heeraa fi seerri, yoo heeraa fi seerri biyya san keessa kan jiru taate, yoo heeraa fi seerri biyya san keessa kan jiru taate, yeroo gabaabduu keessatti akka amma nu qorataman barbaanna nuti. Kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali, kabajamoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, waanin amma dubbachaa jiru kana anaami kan dubbate hayyoota gurguddaanaa olitti dubbachaa jira. Ulamaa gurguddootu dubbachaa jira. Warreen narra beekumsa qabu, warreen narra dandeettii qabu, manguddootu dubbachaa jira. Hawaasa guutuutu sagalee takkaan lallabaa jira jechuudha. Yoo hayyoonni san dhugumaan kabajaa kan qabaatan taate, yoo hayyoonni san dhugumaan sadarkaa kan qabaatan taate, yoo hawaasni xiqqaa guddaan dilli bahee lallabaa jiru san hawaasni miliyeenaan lakkaawamu, hawaasni miliyeenaan lakkaawamu yoo kabajaa kan qabaatan taate sagaleen hawaasa sanii akka dhaggeeffamtu gaafanna ammas irra deebine. Yookiin nabiyyi rabbii tuqamee alayhi salaatu wassalaam nam tokkoon callisuu beeka. Diinaan islaamaa tuqamee
نم تكل نم نجلسو هنجرو بها نتي أمني إسلاما واني الدنيا تنرجرا نف نياتا في لغاتي في ميت نياني رويني بشنني رفني فوني هوري إلمان دوني ديمني توني خايو نام مسلوفاتي نتي أمني إسلاما خنافي ميت خنجران نتي أمني إسلاما وان رفنف كمنا ربي قبرو في أسر رف ربي قبرو خنا أكان جالن أمنتي تينيتان إسلامات الرجل تنا أكان جالن نبي خيني عليه الصلاة والسلام سناسا هردفو فسرت أركمنا نبي خيني توك آسان هيمنو تناف جيران ندو خنافو دوبا قرتي يوني في دمي خوني خن إسياتي سوتاتي يو هيرا في سيري خن دوبا قرتي بيسان كيسا خن جيرو تاتي أكا أمتي دوبا قرتي نفتيها تنمني خد ديفم إن شاء الله ديفم أكا أمتي أمني خن هيرا في سيرا نوديها تن أما سر ديبيني خبجان غافا ناجي چودانوتي أمني إسلاما أمتا جيك أمسخاسو ميت أمني إسلاما نجي بربادا أمني إسلاما قدنا بربادا أمني إسلاما جالل بربادا أمني إسلاما وهي ولي قدون فمالي وأدنشرو أمني إسلاما وهي بري چمالي وانفوكسو أمني إسلاما بيا جارمالي بيا ديگو أمني إسلاما بيا ميسوم سمالي بيا خسارسو خانا خيستي توكو هيوتا أورومو إسلاما درن علماء إسلاما درن نمني شورة تبتشاجرو أما استانان هنجرو أما استانان هنجرو ديما لا لوان هيوني خينيا هاسوان ديما لا لوان علمان تينيا هاسويت ديما لا لوان شكن كينيا هاسو وائي نجايا وائي جاللا وائي خبجا وائي والقبتشو أكمي بيتين يتنا دور ديم سسنات نمني خانا خيستي شورة أدى تبتشاجرو توكل لننجرو akkasuma wajjin ammoo yoo diinaan keenya tuqame akkasuma wajjin yooni fi amantiin keenya tuqamte akkasuma wajjin yoo nabiyyiin keenya kan tuqamu taate alayhi salaam namni callisee mataa gaccabsee deemu tokko illee hin jiru kuni sirritti akka isni galu barbaanna amma sirra deebinee lallaban namtichi kun eenyu isee erge maaliin deema waan biraa bira kutee nama oromoo nam miliyoon sadii oliitiitu ala kanatti rakkachaa jira nam miliyoon sadii oliitu buqqe nam miliyoon sadii oliitiitu akka gara dhabee ala kanatti hanga tokko malee gariin dhukkuba addaatiin duba gartee mokkoramanii nama isaa wallaan dhabanii ala kanatti dhumaa jiran gariin ala kanatti aduu fi roobaan cafaqamaa jiran gariin ala kanatti waan nyaatan waan dhugan dhabaniiti ala kanatti dararamaa jiran tajaajilli gahaan isaaniif godhamuu dhabe kun hundi osoo nuti nyaachisaa jiru tokkummaan biyyaa osoo nyaachisaa jirtu sa'aa adawwiin jihaa hundaan ija nurratti deebistee adda nu facaasuudhaaf biyya akkana wareegamaan finnetan diiguudhaaf waa meeqa godhaa jiran keessatti ummanni kun maalii fi dhimma akkanaa kana kaasuun barbaachise ummanni kun maalii fi ajandaa kanaan dhufuun barbaachise wanni kun sirritti akka nu qoratamu gaafan dhagiyaa gawwaan ta'inaa ummanni islaamaa ajandaa akkanaa adawwi fidaati callisaa bira kutaa nabiyyiin rabbi arrabsamee rasulam callisnee biran kun rabbiin nun gaafata nuti waan callisanii bira kutanii fi waan callisanii biran kunneetu jira waan akkanaa adawwiin namaa umaa isin firraa usaa irra wayyaataa waan akkanaa tanatti irra wayyaan ta'an dhageeyya deero alii sufyaanii meeqatu qabe takka abaluu miti takka sheekh abaluu miti qatu qabe nabiyyi rabbiitu qabe alayhi salaatu wassalaam amantii islaamaatiitu qabe qur'aana rabbiitu qabe ololaatiitu amantii islaamaatirratti deemaa jira jechuudha waan akkanaatirratti callisuun dayyuusummaa oliiti waan akkanaatirratti callisuun dayyuusummaa oliitii kanaaf duba gartee obboleeyyan kiyya kan islaama waan akkanaatirratti hin callisu dhage nabiin akki je alayhi salaatu wassalaam addayyuusu laa yadkhulu aljanna je
dayyuusni jannatan seenuu jedhe. Dayyuusa jechuun nama akkamii jannaan? Nama mana isaa keessatti osoo badiin dalagamaa jiru watakka illee ittiin dhaggeeffamne. Nama osoo badii arkuu watakka illee ittiin dhaggeeffamne mana isaa keessatti. Fakkeenyaaf mana isaa keessa ta'a jaartiin isaa hijaaba osoo hin uffanne gabbaati, he doesn't care. Intalti isaa mana keessa teessee wallee dhaggeeffatti irraan kaayyanne. Ilmi isaa akka fedhetti waan fedhe laaq irraan kaayyanne. Dayyuusa jechuun nama akkanaati jedhe. Maaliyyaa nabiyyi rabbii tuqamee ati kasittiin dhaggeeffame. Nabiyyi rabbii jaartii teenya irra nuu caala, ilmaan keenya irra nuuf caala, lubbuu teenya irra nuuf caala nuti. Lubbuu teenya itti baasna nabiyyi rabbii alayhi salaam. Dayyuusummaan tana oliin jirtu jechuudha. Kanaaf dhimmi kuni dhimma nuti akkanumatti callisnee ilaalaa jirru miti. Hayyootaan lallabaa jira, ulamaan lallabaa jira, biyya guutuu bahaa dhihaan kaabaa kibbaan kan ala jiru jihaa hundaan ummanni islaamaa sagalee takkaan lallabaa jira jechuudha. Wanni kun akka xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee heeraa fi seeraaf akka jiru kun ammatti nu dhihaatan. Eenyu isaan ergee eenyu booda jira akka itti ifanu baatu. Dubbii hedduu jira. Ammoo hanga ragaa gahaa harka nuun dubbanu. Abbootii qabeenyaa warreen namticha kana deeggaraa jirutu jira. Abbootii qabeenyaa kan afaaniin Oromoo jee harka dhawee achiin Oromoo adda diigaa jiru hedduutu jira. Wal arkine. Waa hedduu arkineesi. Waa hedduu dhageenya. Wanni ajaa'iba nuttaan jiru ganaa waan biraatis hedduu dhaga'uuf teenyaa jechuudha. Ammoo rabbi haqara nu haa jiraachisuun du'a teenya. Takkaffaa kan lammaffaa masjiida diigame san hanga deebisnee achitti ijaaruutti hin dhaabbannuti. Hanga achitti guddina rabbii lallabnu, hanga achitti ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadun rasuulullah gadhaabnu, salaata shanan hanga achitti gadhaabnu, if booda wanni nu deebisaa takkallee nu hin jiru. Kuni gurra isin calawu inshaa Allah. Izni rabbiitiin rabbi qabannee rabbi abdannee rabbi waa hundaa olitti ol aanaa tahe mootii moototaa isa tahe rabbi waa hunda moohatee harkaa qaburratti hirkannee mana rabbii kan diigame san hanga achitti gadhaabnu if boodan deebinu izni rabbiitiin inshaa Allah. If boodan deebinu ammoo kana godhuu irratti namni islaama نتم بالبنا بليز ورينا بالولاية جرتن ننفت دانا أبصع إن شاء الله تبو دوان جرو جين هاسوين خناف نمني إسلامة هندنو درقام متى إسا بهو قب وان دندون خاقلمان دندو قلمان بريس خدوبچو دندو البهي دبر خقابين سكنك قابين عندك غرغر خهم نسكن همنا غرغر يا دبريدا تكو غمات اسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جاء يا نبي محمد عليه الصلاه والسلام ان صلاتي ونسكي الله صلاني خياس قلميني خياس ومحياي جيريني خياس ومماتي دوتي تياس لله رب العالمين ربي عالم أومي في جئتيم يا محمد صلى الله عليه وسلم إذن آياني خن نما دوغان إجا خيساك أبوف أدباتي دوبا واني أتيس قبا جرات توفي ربي قبروث ربي سيؤومي إجا سيفكني قرر سيفكني فيا بريدا خانا سيفكني نجيان بباسي نجيان سيقلجي ربي أوما قرقودا أتي أركتو خانا أومي ربي دتشي في سمي أومي قار قدا خنا دنديتي ساتين قدابي ربي وان دتشي في سمي جدو جرتو أومي سمي أوليتيس أوما أتين أركني أوما قدو إسا أومي قبروا في أسكبا جرتات واني أكا ربي قبروا لا جيرون بريدون نمني إسلاما جراتو هنجردو سيقاليمي خناف خايوتي دي سراتو قبي يا نما إسلاما خايوتي تنسراتو قمتسان ديبستي جارون درقاما سرتي تاها جتشو لدو قبت انتي يتندوما إن شاء الله قرينا ما أركتا والله
قرينا ما أركتا مكاني سا محمد قرينا ما أركتا مكاني سا عبدال قرينا ما أركتا مكاني سا يوسف إبراهيم مكا إسلام آباد دتيدم أمو فكران إنك أبو يعني إنك أبو فيه دبين إني دبتو والله مكا إساتي وجي ولمدالتو إيه يو ولا لافتات ربي سيها بيسيسو يو ولا لافتات ربي سيها بيسيسو يو أمو بيخا خانتاتو تات ربي سيها قبو وان برا تكلين دبن دي فمن أقول أبالين وقتك دي فم إن شاء الله إيه مال جيسي تحاسا ودفع يرو كنا وانا كنا هاساون غاري مجي وانتي خون هواسا دديقة وانتي خون هواسا دجيك يا أخي نتي خانا ولا الليتي متي سيدران بينا سيدران هو بالناسي سيدران فهم سيقلي وانتنا أجب قفتين نبي ربي عليه الصلاة والسلام تقاميه سنسياتي سورة بي أكمتي أتيدين براسياتي سيقوي هاي برنوتي والنيوان كان دبا النوفي ربي دران قافة يوسني برغني والله دي براتو كنجرو بولين خايو بران قمنو إرقام بران قمنو إلالش بران قمنو نوتي ربي دران مقافة بدين سوه الجتما جرتوش الجتة غتة نبي ربي عليه الصلاة والسلام أصو الرب سماجر وجل جتة غتة ربي راس قافة بر وننا أجبه مسجيني ربي دي قميسا إسا يهاتشيس وربي وني برا إسا يهاتشيس مكا إسلام آباد تيري مدوه قرآن ربي الرب سمي قرآن ربي قبا أولو لنتاني ديما خون إسا يهاتشيس وربي خون إسا قبو ربي خون إسا دوركو ربي وان براتي في بوانا كان من دبتنا غاري متي سينجا روه نبي ربي الرب سمي عليه الصلاة والسلام مكان إسا محمد خك سينجوغن مكان نبي محمد بعد تيدم أمود من نبي محمد عليه الصلاة والسلام وتكل ليس ياتشسو إن نم تجتكو وانا انجيرو في بروه كان برريسي دبينتوني إرريتشاف ديمتي فكاتي مكان إسا محمد ويجا إيه دبينتوني إرريتشاف ديمتي فكاتي نوتي إرريتشا خانا توك عندن دي نوجي مالف إدو أورومون إتي توكم توجي سبحان الله دجيبو أولا واني سرتي سيقلو قبنوتي أمني إسلاما واني بينو واني شريعان تنيا نوهمتي إدو ما إرريتشا سانو دقونا إسلاما حرامتي بينا نوتي أكسي بين yoo irreechi iddoo oromoon itti tokkontu si fakkaate gawwoomte irreechi waan oromoo sonteen irreechi amantaa waaqeffannaati kunis jala sararamee beekamuu qaba si jalee mokkam sandaran maqaan nabi muhammad alayhi salaam yaachisuu dhabee dhimmi irreecha ammarraa waan ganaa je'amee qaboodotoof deemuu isa yaachisa si galu jiraan ammarraa waan ganaa yeroo mee qabooda tahamuuf deemuutu isa yaachise مكا إسلاما بعد تيديما هم وتكل لدن تانكبو إسلام ما فيني نما غريد جرا إسلام ما انتون جيزي إما دون فايسات وجه ولد لفت ما شاء الله قمدت أبد غافا إما دون فايسا إرى تويته خا إسلام ما ديغو بربادو جرا دوب هي آية وان إني فدو جيزي دوبته ونو ربي كنجا شيخ غافت قاف واني النفع دبت أبو شيخ ولمو ما شاء الله أستاذ ولمو ما شاء الله أكسمتي آياني ربي رفي وان النفع دورا قاف دابت تكاوان إني عادين فالا جزيتي ديقو في الإسلام ما وان دن دوهن دان دوبا لكي إسلام ما
fedhinnaati irratti waan jaaramee miti. Islaamummaan hawaa ati feetu irratti waan jaaramee mititu. Aayanni Rabbi, Qur'aanni Rabbi, hadiisni Rasuulaa alayhi salaam ana kan dubbachuu jiru na dhawa. Fudhachuun qaba. Dirqama kuni. Ana waan biraa dhiisi ana kasi dubbachaa jiru kana sirritti hin jirtu akkana ta'ee jeena dubbata Qur'aanni Rabbi. Hadiisni Rasuulaa alayhi salaam yaa Alii Sufyaan sirritti hin jirtu akkana ta'ee jeena dubbata. Dirqama fudhachuun qaba. Yoon hin fudhanne imaanni kiyya zeeroodhaan. Si galee miti. Kanaaf warreen duba gartee amantii dhimma dhuunfaatirra fidee gaafa waan inni fedhuu fi amantiin walit dhufte utaalu. Gaafa amantiin akkasumatti waan inni hin feene dura dhaabbatu amantii diiguu barbaadu rakkina imaanaa qabdaatii deemiitii imaana kee if qoradhu. Garanni Rabbiif haa gahu amantii fedhinnaa namaatirratti Rabbiin hin jaarre dura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinaa kana guutee nu kannee kute diinaan keenya irrina takka illee hin qabu. Irratee wanni ati guuttu hin jiru duba. Wanni guyyaa keessaa fiddeetti daatus hin jiru. Diinaan keenya guutu alhamdulillah. Diinaa kana keessatti if laalla nuti. Waa garii tan wajjin deemtu jiranii fudhan. Waa gariitiis ta lubbuun teenya hin feene jira fudhachuu qabna. Dirqama kun. Tanaaf yaa nama islaamaa hin gawwoomin. Wallaahi an dhugaan sitti himaan. Gaafa addunyaa tanarraa deemte waa sadiuma si gaafata. Zasseet. Qabrii gaafa gasseente Rabbiin waa sadiirraa si gaafataan siin jee bar. Man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyyuk. Bakka namni gaafii sadeen tana deebise nagaya behe. Namni gaafii sadeen tanan deebisne isaatu if khasaarse du. Gaafii sadeen san osoo achiin dheyne ammaan deebise. Gaafii sadeen Rabbiin qabrii keessa si gaafatu san osoo fuula Rabbiin dheyne ammaan deebise. Deebisuun duba gartee salphaa akkami jaalala Rabbiif keessatti uumi. Jaalala amantii Islaamaaf keessatti uumi. Jaalala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessatti uumi. Waan Rabbii gaafatu kan dallan. Gaafa Nabii Rabbii tuqan alayhi salaam ciisa dadhabi. Gaafa amantii Islaamaa tuqan maraadhu boo. Hay. Islaamummaaf maraachuun kabaja. Islaamummaaf ciisa dhabuun kabaja. Nabii Rabbiitiif alayhi salaatu salaam qaaxiraa buluun guddina duba garte. Waan biraatiifuu ni maraatta. Waan biraatiifuu duba ciisa dhabda. Waan biraatiifuu alaa fi mana kee facaaste halkanii guyyaa dhaabbatta. Haraam Rabbii dalaguu irratti. Waan Rabbiin jibbu naanneessuu irratti halkanii guyyaa maallaqa kee baastee waan meeqa goota dur. Akkasuma diinaa Rabbii cinaas dhaabbadhu duba garte. Si galee mokkam nabiyyiin ati addunyaarra dantaa dhabdeef alayhi salaam. Nabiyyiin ati addunyaarratti sunnaa isaa hordofuu dhabde san alayhi salaam. Nabiyyiin ati gaafa inni maqaan isaanii tuqame sitti dhaggeeffamuu dhabe sanii qabrii keessatti sin beekun inis beeki duba garte. Qabrii keessatti nabiyyiin ati fiddu hin jiru. Si galee mokkam Rabbiin ati addunyaarratti hin beeyin. Rabbiin ati addunyaarratti qaalii isaan eeggan. Rabbiin ati addunyaarratti ajaja isaan tiifan. Rabbiin ati waan inni fedhu waan isa gammachiisu hin hojjanne gaafa kophaa qabrii ciistu san Rabbiinis hin beekuuti quba qabaadhu. Si galee mokkam amantii maqaaf baadhattee deemtu tan hujiidhaan hujiinte hujii Yahudaatii fi Nasaaraa fakkaattu. Amantii maqaaf an Islaama jettu kan keeysi kee Islaamummaan tuni boodatti hafummaadha. Islaamummaan tuni amantii maarreetii jettee yaaddu. Si galee mokkam amantiin ati maqaaf baadhattee deemtu kan keeysi kee wasakaa xuriidha. Munaafiqummaan qalbii teesi guuttee jirtu tan gaafa fuula Rabbii dheetu san diinii al-Islaam hin jiru. Kunis gurratti si haa galu duba garte. Dhumarratti wahii yaadadhe dubbadheetiin deema. Irraas nin dubbadha. Fuulduraaf nin dubbadha duba. Si galee mokkam nama wahii tokkootiitu nama wahii tokkoon maqaa isaa tokkoon fedhuan. Si galee beeytii tawaaqeeffannaati ganaa masjiida diiguuf jiraannaa je gaddeebine. Ganaa masjiida diiguuf jiraanna sheekaas hin beeynu nam takkallee hin beeynu je. Masjida hunda diinee galma deebisnaa jee tokko kee. Amata meeqa dura akkana jee dubbatanii beeyta?
amata afur dura akkana jee dubbate namni san viidiyoo irratti ol bahe maqaan isaa maquma nabi Muhammad baadhatee deemaa alayhi salaam akkana jee sigale mokkam waan kana jecha inni jee kana fuudhiitii ayata rabbiitiin wal cinaa qabiilaal hadiisa rasuulaatiin alayhi salaam wal cinaa qabiilaal namtichi kun dura durso jechuma kana jechuu isaatiin amantii keessaa bahe masjidni rabbii haa diigamu hin jiru wanni islaamummaa ja'an akkas je nama islaamaati maqaaf islaamummaa himat amantii keessaa bahe namni kun namtichuma kanaatiitu ammaasas deebi'ee ayata rabbii isaa daliila godhatee dubbatu rabbiin agarsiisa izan namtichi kun munaafiq waan inni fedhu irratti akka fedhe godhata achiin islaamummaan haa diigamtuu ja'a ani maqaa isaa hin dhoyne ol ka'eetiin warreen islaamummaa irratti waan akkanaa gootan warreen islaamummaa irratti waan akkanaa dubbattan munaafiqummaadha kun munaafiqummaa guddaa jibbaa qabdu bulliste at the same time ammaas akka nama islaamaa godhataas deebi'ee warreen waan akkanaati irratti dubbattan kun munaafiqummaadha if qusadhaa jennaan gariin warra islaamummaa beeynaa jiru gariin warra duba gartee diinaa beeynaa ja'u munaafiqa namaan jettaa je'ee duulan irratti ban alhamdulillah rabbi duba isa xiqqeesse nama san gariin nama islaamummaa beeynaa jiru ustaadalii munaafiqa namaan ja'a ustaadalii munaafiqa namaan ja'a waan biraa fakkeeysaniiti duba sum'aa namaa balleessuuf waan biraa fakkeessanii dhiheessuudhaaf yaalan garuu duba garteetti hin milkooyne akkam jettan har'a kunooti wanti san dhufte haa akkam jettan mee afaan kamiin dubbattan dhufte wanti san zaahiritti namni bahee kunooti hin jiruu wanni masjida ja'ama masjidni galma keenya ture masjidni galma keenya ture islaamummaatu biyya arabaatirraa dhufee masjida keenya diigee fudhatee jechaa jiran baramma meekami dubbatta amma tanaaf rabbii jakeessaanu haa kannuu jennu bilaashumatti kaaniitu namaan abalu munaafiqan jennu nuti hujii inni hojjetu irra dhaabbannee laallee nama asitti islaamummaa arrabsu nama asumatti sheekkoota arrabsu nama asumatti islaamummaa xiqqeessuu barbaadu at the same time ammaas asumatti islaama fakkaatees hojii dhaabbata sigalee mokkam asumatti islaama fakkaata gizee achi dubbiin biraa oobite achi islaamummaa irra duula dhaabbate achi islaamummaa irra duula gizee achi dibbeen islaamaatu xiqqeessuu asii islaamummaa hojjita yaa akhi seenaa abdallahi ibn ubay ibn salul yoo hin beeyne deemaatii qoradhaa deemaatii baradhaa laala abdallahi ibn ubay ibn salul wanni inni itti beekame guddaan maali نبي ربي درت عليه الصلاة والسلام إسا وادبة نركت قاف نبي ربي در رفع عليه الصلاة والسلام أكنما جينا أكنما إسلام ما تناف إسا درن إسا مليهن جر قدت نبي ربي دوبا عليه الصلاة والسلام ديمي صحابة نبي توك أمتك كنا أمتك كسي أمتك كنا جيلا لكنا توك دوبا قرتي هقا ربين سبحانه وتعالى قرآن أبو سيسة كيسو تكدو سيقل يا موكم خنافي دوبا قرتي تكشو والإقتشون بريدا تكشو والقسچون بريدا چلسينين كنت أموانين دوبتشو قبفين دوبت ديمان لي قرين نما إسلام فكاتي إسلام ما ديگا جرو قرين نما إسلام فكاتي إسلام ما بلسوف ديما جرو قرين نما إسلام فكاتي إسلام ما أدم سوف ديما جرو أما اللي هدوتو جردو وللي بين إذن قال مكرم ربي إسن ساتل والله ربي جالت تنيس جبي تنيس ربي إسن ساتل ودافتا إيه ربي كيسا نما خنار كابيها والله ربي كيسا نمارك ظاهرة خيتر دنتتك كنقب أفتاتي أفتر دنتتك كنقب بريديناتي بادتي دين ترى دنتتك كنقب ربين خيسانا ما خنا أركدوبا إيه خيسانا ما خنا كوبا أنا ستي أساو جروخان أنا سيدورة تاي ستي كاكو جروخانا مالي فكان دوبتشاجرو إنجو فكان دوبتشاجرو خايون تيا مالي فكان دوبتشاجرو إسان نبي خدوبا سيقالي موكم
tanaaf keessa ofii qorachaa deemuun bareeda walitti illee jarjaruu dhabuun bareeda walitti illee qubalaachuu dhabuun bareeda kanaaf keessa keenya haa tolchinu obboleen qalbii teenya haa tolchinu gaafa islaamummaan tuqamte ja'an onneen si bunnaan si galama akkam gaafa islaamummaa tuqame ja'an maraannaan gaafa nabi muhammadi tuqame ja'an alayhi salaatu wassalaam ciisa dhabnaan hanii allak wallaahi alazim gammadi boo imaana irraa hidu imaana irraa silaa imaana qabaachuu baatte hangisa nusitti hin dhaggeeffamu si ani nama gariin arke maqaaleen dubbadhu wallisaa gariitiin arke duba wallaahi alazim wallisaa gariitiin arke waan inni barreessellee dhaqeetiin sirri dubbise duba wallaahi barnootaan irraa fudhadhe du na ajjabe ammoo naxsabuhu kadhalik wallaahu xasiibuhu nabiyyii kiyya xuyxaa yaa abod amantii tiyya xuyxaa rabbi akkana si haa godhu namni kun nama wallisaa beekamaa nama wallisaa beekamaa nabiyyi rabbii xuyxaa yaa aliyyi abdi rabbi akkas si haa godhu maqaa ulamaayii xuyxaa ati maqaa amantii tiyyaa xuyxaa je'eeti maraate duba garte wallaahi haadhaa min aliimaan والله هذا من الإيمان دوبغرتي نمني قلنا ما وليسا بكما إسلام ما تقام جنان مراتي دوبغرتي بكت أبط والله ديما دبسا أنا بقول لين جو خوني إيمان الرأي دوبغرتي أها سلكاس ربين كيسانا ما خانا وان كاية جرا سيغني وكم gariina maa meeqaan tammi meeqaa jira ka islaamummaa himate hanganumaahu kadallanuu dadhabe hanganumaahu onneen kan isan butin hanganumaahu kan ciisa isan dhorkin meeqaan tammi meeqaa jira du tanaaf rabbiin keessa namaa arkaa an akka alii sufyaanitti wallaahi waan namtichisan katabe hedduun irraa gammade hedduu wallaahi du'aa'iin godheef du'a du'aa'iin godheef yaa rabbi islaamummarra sabaatee isaaf kannii jeetin rabbi qaradheef tanaaf duba gartee namni keessaa wal dhabaa deero namni keessaa wal caala malee ilmi namaa kun hundinuu wal qixa ija lama qabda ija lamaan qaba gurra lama qabda gurra lamaan qaba ati ija sadii qabaadhe ani ija lamaan hin deemu namuutu gubbaan namaa wal qixa si galee ammoo namni keessaa wal caala laal sahaabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam sahaabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin dalagaa toltu isaanii irraa jaalatu nabii rabbi gubbaa nagaa fi rahmanni rabbi haa jiraatu isaan nan dabransanii bar namuma akka keenyaa turanii siin jee bar gizee abubakar siddiq dhaan nama ija sadii qabu hangurra sadii qabu nama akkasiisitti hin fakkaatin namuma akka keetii kan ija lama qabu hangurra lama qabu namuma akka keetii dubbatu kana ture du harkuma lama nama ilma namaati ammoo qalbiin isaatii fi qalbiin teenya takkaa miti duba garte si galee qalbiin inni as keessa baadhatee deemuu fi qalbiin nuti baadhannee deemnu takkaa miti ilaalchi isaan diinaa islaamaatiif qabanii fi ilaalchi nuti diinaa islaamaatiif qabnu takkaa miti si galaaboo si galee sani wanni itti nu caalteen sahaabaan qalbii isaan qoma keessatti baadhatanii deeman malee yoo qaamaati yaa allah gariin isaa wallaahi waan nyaatu dhabee ka garaa beerarraa hidhatee jira naafee talkanii guyyaa nyaachuu jirra gariin isaa uffatuma duba gartee waan uffatu dhabee yoonii fi duba gartee firraa hanguma oowraan sattaratu malee kan hin qabnetu jira anaafetu uccumee qamana keessaa qabna gariin isaa bakka rafu kan qabne jira anaafeeti mana bareedaa keessa rafna yoo jiruu bareedduu nurra jiraachuu jiraawu ammoo wanni itti nu caalte sahaabaan nabi muhammad qalbiin isaaniitii fi qalbiin teenya takkaa miti keeysi isaaniitii fi keeysi keenya dachiisami imaanni isaan qoma keessa baadhatanii deemanii fi imaanni nuti qoma keessatti baadhannee deemnu wal hin madaalu duba garte dachiisami kanaaf keessa keenya hanga dandeenyetti haa tolchinu jaalala rabbi if keessatti abaqaalu
jaalala nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam if keessatti gadhaabu jaalala diinaa islaama diin islaamaatiif yaadda'u diin islaamaatiif ciisa dhabu diin islaamaatiif qaaxiraa buluu if keessatti gadhaabuu irratti yoonii fi hojjanne dantaa keenyaa fi duba gartee kanarratti haa hojjannu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandahaadha fahmii diinaa rabbii nu haa kanu diin islaamaatiif yaadda'u rabbii nu haa kanu diin islaamaatiif tumsuu rabbii nu haa kanu diin islaamaatiif ciisa dhabuu rabbii nu haa kanu diin islaamaatiif wareegamuu rabbii nu haa kanu aboo namticha kana namticha islaamummaa irratti ololo oofaa jiru kana namticha maqaa nabiyyi tuqe kana alayhi salaatu wasalaam namticha umrii tanaan kan afaan qabrii jiru kan hawaasa shoororkeessaa jiru kan aboo rabbiin dandahaadha dhukkuba namni itti isa deesun isaa mukkoru duba gartee dhukkuba biitii guutuun addunyaan guutuun funyaan irraa qabattee irraa itti dheessituun irraa itti baqattuun rabbiin duba gartee isa kana mokkore nu haa agarsiisu isaa fi fakkaattoota isaa warreen islaamummaa diiguuf qabeenyaan bobbahan warreen islaamummaa diiguuf qalamaan bobbahan warreen islaamummaa diiguuf dubbiin bobbahan warreen islaamummaa diiguuf ilaalchaan bobbahan warreen islaamummaa diiguuf humnaan bobbahan hunda isiitu rabbiin dandahaadhaat yoo islaamummaaf bu'aa qabaatan tawbachiisee haa deebisu yoo islaamummaaf bu'aa qabaatan tawbachiisee haa deebisu yoo islaamummaaf bu'aan qabaanne rabbiin mallasaa lafa jala dabarse isaan isaa dabarsu duba gartee rabbiinuuni harka diinaa isaa ni tiifata ammoo rabbiin ummata kana akkuma godhu godhe kararraa rabbiin irraa haameessuun du'aa'ii duba gartee nuti halkanii guyyaa rabbii keenya kadhannu taati dhumarratti yoon haqa qunname rabbi irraahi yooni kan donguru taate nafsiyyaatiyaaf sheexaana irraahi khayri waliin nu haa deebisu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu